Oras masude tuak kai tokuda, selamat hari Minggu. Dohot lae dongat tubuh sudah mada di hari Mingguan neng tu gereja tokin nai asa ada lagu-lagu permintaan itu ani itu ya. Ala kadarlah supaya ada menghibur lagu baru nanti next time. Utaon namaon anakku alang-alau beba pam tu surgo hasolangane. Utaon namaon anakku dipaninggal hon amang mi nunggalabe amang mi tu surgo hasonangani ikonau nama batureo namu sude anakku ikonau nama si lojai daging on ngamat tua utaon namai udah nastiari anakku asa boy pasikola namu ke leku utaon namaon anakku dipaninggal hon amang mi nunggalabe amang mi tu surgo hasonangani ikonau nama batureo namu sude anakku ikonau nama si lojai daging on ngamat tua utaon namai udah nastiari anakku asa boy pasikola honamu ge leku daging on ngamat tua utaon namai udah nastiari anakku asa boy pasikola honamu ge leku asa boy pasikola honamu ge leku Oras mada, selamat hari Minggu buat itu semua lah ya teman Epi. Sudah mah pampigi
Pokoknya Tuhan Yesus memberkati. Salam dah sudena dengan Epi, Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu, etama tu gereja.